Mbuti batata, mbuti ba mama, tukumini mutangu itulanda nga nsangu zetu zikiziunga, kierika benu kululu zibula makutu luwa mambu. Muna lukuta kanu kuntuala ba muangisi nsangu kierika bagogedi mambo masindika bo tubaza sanga syndicat national des médecins Sinamed Munkufi ye Silimed Munkufi mugutoma muanga sakibeni makulu mabakengi mungyambila zikala zi ba sindika ye intwadisi kiziunga gi bandu mu kintano ki nana ngonda yuli infumafunda modi makomodi yezodi kumosi secrétaire exécutif wu kiziunga wu Sinamed yu uzaisi inde bayambodi kisalu mudiambu kabaziti siku nguisana zikala mu kilomeke 3 ngonda Augusti infu mafunda modi makumodi yemosi munangyambila zina ye mfumu kiziunga wu Congo Central Dr Koshi uyangaledi kibeni bufwana kadi mfumu tomeni wa bidilu badokutolu tufotizaya nde mumbela badokutolu funda di mosi kabaza keniku mu bisalu bileta babukila muluputu vo fonction publique konda hakuvila kana nde mumbela mafunda masambanu bakuma bontu ba journalier mu tupitalu tu leta. Tufotiza ya ndenkindu itanuanu kwa kuna Rusi ya Ukraine kerika dita buisa mvualangane yifuana munti zizingi zina munza yakulu muna mambu matela pitolodi bontu kwani kinona ku République démocratique du Congo tutamona nde kerika carburant di communifioti mpasi kaditomata monika ku mana makulu batuzaisi mau muna luzaisu lulugeni secrétaire général wu ekonomi ye ba muangesi nsangu zina tuka kinya kinsambwa dingonda yuli infuma funda mode makumule zodi kirika tufuriza nentalugibeni yi sobedi yi lutidi yi meti mu étendu diakulu di République démocratique du Congo buna kumbanza matadi yina intumbanza ukiziunga ki Congo Central litre diadi mosi di gasoil dita tekimina mu 2485 francs di pitolori dita tekimina mu 2100 francs congolais buna tufuriza darne litre di essence di katukidi muntalu 2395 francs di lutidi muntalu 2495 francs congolais muna diambudina di mvualangana yintalu kerika tutamona nde binati bintoma bilu bawu kabakonderi ngouku kuntuala pamfumu babata diatisa babatalanga bisalu bipitolodi ça avec le chauffeur il y a un mot de magnifique parce que pour le transport il y a des PCP vous voyez ça c'est presque 2400 mais par rapport au taxi transport 500 francs tellement que la président inspecteur bakele ko bata tellement bon façon de utambola façon ya façon carburant parce que dans la grève de moi aussi moi peut te grève mais peut-être conseil déjà lycée chef pas à disposition parce que façon était baguette à pousser lo lukanu lutukiri mnamnuku savo kerka tulenda mukuvuanga pitolodi munsi yetu konda ku mvualangana kanti tuzaya nde kumata kuntalu yipitolodi transport ntalu yidingala kabuna yina disongirila 500 francs congolais. Tufadizaya ne ministre au portefeuille Adel Kainda munabisalo bibi commission technique mixte mudamudi kutoma yidika kibeni ndengi yukusadila ndwinu yimasa yekinzazi kerika bimanisi tuka kintatu kisambanu ngonda yuli invuma funda modi makumori yezodi mulutwalusu lu ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde kuna lufudizane bawedi keti bwe bafoti bakilanga nzimbo zi ma facture ma SNEL ye ma régie des eaux tufotizaya neleta tasila lusilu lukufuta mfuka yikinzazi ye yimasa yi ma compagnie ma maleta myo ingohu mi ministre unteti Jean-Michel Sama Lukonde mudiamudina ministre d'État Adel Kainda yani utomeni vutula kibeni matondo mafuana ku ministre unteti
secrétaire général yutalanga mambo mandongokolo ikunti ikati ebisalbi moku Christine nepa kirika yani muna inkanda ugeni kuba intwarsi ba bizunga biakulu manaka mabafuri sarla mumvula yitu fweti yantika yi mafunda mori ya makumode zodi mvula mafunda mori ya makubodi ye tatu disongiri lantangu zozu kirika bazasi zao bafuri muangsi zao ye ku ba enlongoki bakulu balenda mukuzaya disongiri la invu ufati yantikanga tuka mukilendi kitanu ngonda septembre ye invu ufati manisa muna kilumbu kinteti kingonda yuli invu mafunda modi ye makumodi ye tatu. Atondu mafwana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda samu unkokela ilumki huo.